into Bengkulu. Ngokomthetho inkonzo bese iphelile inakuzela nje kodwa ngenxa ukuthi kuyekhumbuzane la sikhumbuzana khona amen ngiyacela ke ukulungise labantu nabasabangana abathulekileyo uNkulunkulu angiphamazwe ukukhuluma kubo amen ngizawucela incwadi 16 Mandela bekosi sibuthele lapha ngezizi ezidlule sikhalela ke laba abancane abakhona thina sisila ngoba sizo bela uNkulunkulu ngoba njengamanje iminyaka esinayo simniki nathi sizokusebenza iminyaka ila ngisiyashona kuphela kuwe alisaphuma mangisho njalo ngisho ukuthi isikhathi sakho siphelile kufanele usebenzele usebenze kokugcina siphiwe uNkulunkulu isikhathi sokuzolungisa la esenza khona amaphutha ayibonkosi nami ngiyacela uNkulunkulu asikhumbule sonke ngoba sinabantu sisemhlabeni sithelwa uthuli insuku zonke ukona kufana nothuli ngoba uma ugeze ekseni na ungaphindi ugeze uphinde uphila ngoba uthuli oluthelayo amen ithona bona bonke lokho ngiyacela ningicelele uNkulunkulu uNkulunkulu langipha amandla okuthumela lapha kwabantu abangaka manxa ngumlomo wami ngikhulume ngesibili into efana ngikhulume ungabihlengisa abayo kodwa ngoba sidinga uNkulunkulu ukuthi selule izandla izandla ezimeleyo kube njengoba ngithunyiwe futhi ngiboshiwe kuma la leli dlala ngishumayele ngesibili konke ngo Ngiyacela ngizimele ngiyabonga babini. Ngiyacela ke uNgqongqoze uNkulunkulu ngo-39 ngqongqoze uNkulunkulu naye noma abakithi beze ukuthi lezi ndaba nje ngizokhuluma indaba kaNkulunkulu ongithumileko.
ngicabanga ukuthi concept sokuthi angasokwazi ukuthi ngize enkonzweni ngeke ngisakwazi ukuphatha isandla sami ngize mbele bathi ukuthi ngicela ngiyimoto ey'mbili engizokhuluma ngazo Isaiah 41 verse 9 Jeremiah 6:16 sisendaweni enkulu lapha kwenkosi lapho ngisikhuluma khona ayibonkosi ukuthi wenzani la indaba enkulu esizoyela phambi kwaThembe umnyazi wezobonkosi okay esitalweni salingabaza kodwa wathi sisemhleni uhlale esitalweni kwakuyinyanga yokuqala wathi kuqhamuka intombazane eyayiphethe ingane ikhala ngamuva kwangasekho thatha ubone thatha ilo ingane thatha ilo ikhala ingane base kunyazi uzomsiza kuyo thatha ingane yakho uye ematekisini lapha ngaphandle bazofike bayithulise khona ushembe futhi isizwe kanti le ntombazane yathi suka la eGoli yagibela imoto yomuntu owaye itraki iya emhlanganweni eloganeni ehleni lo muntu wetraki wayijikela endleleni wase eyibamba le ntombazane kanti izoqalisile ayimazi lo muntu naye akayazi intombazane ikhulelwe besithwala umntwana lisiya iyobika enkosini nayifika lapha nayibaba lengane ngiyazi kwenzeka kanje uthembe yoba uNkulunkulu uthi hambe ematekisini ngaphandle ukube bayithulise lengane uthi umuntu eyithulise naye la ahambe afike la ingane intombazane naye ematekisini ukuhamba izizwa driving taxi lapha ngaphandle lana futhi ahamba ekepeni naye eThekwini ithi le ndoda hayi awulethe lapha lengane ekhala kangaka naye ithatha ingane ithule akase uthe ubaba na othatha ingane ithule ngize naye buye ihambe izifike lapho baba ya ukende eyibonakho uNkulunkulu lengane lena ethula kuwe ingathula wena ngiyendaba uthi uyakhumbula ukuthi wena wawusenze ematrafiki washika wenze ematekisini la le ngane ikhala nje ifuna ukuthuliswa uyise lengane ngakho-ke thatha le ntombazane le uhambe uyolungisa into ey'fanele nayo ngoba wayenza into engafanele ukuthi ngakubophile ngifuna uthembe uNkulunkulu kwazi uyise wengane osematekisini wayesetrafiki kodwa umazi ngentombazane ekhalisa ingane la ingane izobika ingane umuntu engazubani uyise wayo ayibonkosi le ndaba enkulu kangaka noNkulunkulu esilandelayo uma bengakuzwa labantu abezinye inkonzo bangashaya uvalo kukhona umuntu owenza into eyisimangaliso njengalento ebonkosi yingakho sithi uthembe uNkulunkulu yikho ungathi siyahlanya ngempela nasithi uthembe uNkulunkulu abantu babona siyahlanya khasangisa khona inkqubo esibonile yenziwa ukuthi uthembe izinto ezinkulu amen angikhumbula incwadi futhi 41:9 Isaiah uNkulunkulu usithathe thina ekuphekeni emkhalweni wezwe wahamba wangicela kubazali bethu bawusicela kubazali bethu wakuthi kini njengoba ukhethe inkosi ngizwile kaHlelo ukhethile kwabakini basala bangabi ngamaNazaretha wayeNazaretha wedwa makuNazaretha ungesana unawo uNkulunkulu ungabi novalo ngoba uthembe uNkulunkulu wakho uzokuqinisa nje uzokusiza uzokusekela ngapha napha bonke ababethuthelele baza amahloni akuqhamuka bathi kuzafunda kaHlelo kubela
ababalutho abawula nayo na ushembe yolwa nabiningi baba ngiyabona uNkulunkulu wasithanda lapho esenzela lokho ayibonke uzofunda lesibili bangikhuluma ngayo kanye isikhathi sincane kufanele ngikho sasetudia futhi ngamakhosazana masetudia ndoda esomvangeli nje sasabathumayo nayifika le ndoda ifika lethingane egulayo unkosikazi ukhona uthonta lezinkonzo ithi mina ngeke ngikhonze ushembe mina khonza umuntu lokho kuncenga akafuni uphela usazane nalikhuluma lapha bese lapha edudia kungihlahle khona akunqobe sihlahle mama naye eshumayela ubaba lapha uphuma umbani ubaba ungene emlonyeni kuye ulele njani hayi azethuka avule manje uphume sebhekile umbani naye ikhulumishe ungene emlonyeni kuye bese sikhambile lithi yazi kwaNdundulu athi ngiyazi ngibonile kuthiwa kwaNdundulu kulamajiyamani athi lalela ithi lalela laba bantu ohamba nabo izingane zakho nendoda yakho uzothi nathi kwaNdundulu imoto bathinde bonke kube wena wedwa ngoba awufuni ukuthi ushembe umuntu awufuni ulokhumana ukhethifuthi hawu inkosikazi yavele yabona izothi indoda akuthike encane ukuthi indoda akuthike encane ukuthi inkosikazi yavele kungathi wayikhethi kunezinto ezinjalo uNkulunkulu uthi ekulethela akulethela ukuthi uthi wena uyenza nje kanti udinga wena Amen. mhlawumbe lokubuza kwakho lapho engusila ababili badoza la bazusela ukuthi babonke hleze ngoto ntambama kodwa wena ufika la bese uyayiphikisa lento ethi kethi inkosi uthi hayi ngizofika nje lapha ngithathe into zakhona lokho kwalapha akusikho ukuthwala kuthwaliswa lapha ayibonkosi Amen. ushembe uzosikethi indlela ezulwini ayibonkosi akufanisi akafanisi uzofela indleleni funda baba Jeremia ngicina uncwadi uthile uJehova wathi imani indleleni nibheke nibuze indlela zasendulo ukuthi yiphi indlela elungile kuze nihambe ngayo ithele ukuphumula iningi baba ngiyabonga bantwana benkosi njengoba silapha sime emakhaya sizelwe ngabantu ebonkosi lapha kulokukholwa awuzi wedwa uzanekile ikini uza nalo uzanekile lokuthi ulungise nasekhaya ngapha usulungise ngoba lokholwa akusiyani lekhaya ebonkosi yikho ngithi asimele izinto sibone ngoba kukhona izinto elifanele sizenze esingawazi ukuzenza uthembe usifundise izinto ezenzani kanje lezi nithi sokhumbuzana zona usithi ingane zamakhosazana ithi inyanga yezulu nakufika udlame ithi mina impiyo dlame ngishaka amakhosazana ibamba la uthi thina baba kanjani uthi ngakhipha asile lapha nje amakhosazana bese vele iwe phansi isikhuzi kanjani phela kuyabuzwa lokhu kunyoka kuyakubaba uthi baba hayi uyabona ekhaya uma unenkosazane engakazi iphile kuyo unengilosi ehamba ngenyanga Amen. wathi ngaphamile bena ngaphuma kuqala yona ziyama ngoba kukhanda ingilosi ehamba ngenyawo ekhaya Amen. yenziwa kanjani inkosazane leyinkosazane uma utshala isithombo uyasinisela ukuze sikhula ngithi nengane ayikhuleli noma umntwana noma inkosazane ayikhuleli ingane iyaniselwa ukuze ibe ingane ephilayo emhlabeni ayibonkosi mayikhula lengane mthembu ukuthi akubenzele umhlonyana silathi ingane sinikeza ukuthi zembathwe izale wazi ukuze lengane ingathi isikhulile lisiba lezi ingane ezenza abafana singamantombazana
bese kanenzela lokungana memulo ukuthi lokungana umkhonyana owenza uyibulala uziphatha kahle umkhonyana oqondile ayisebenzisi uyakhulisa le ngane njalo nemfana yakhuliswa eyomfana uthatha imbuzi nangabe usibona nathi sinengi manyana manje usikhulile khona ukukhula ngokwenza kwesibili ukukhula nasini sibona ngathi iyethomba njalo uyenza samakhehla buthi ngaziba ile mkhuba engaziwa efaka amahayini ingabafana bese ngane unika wayinika zamakhehla kade kuyo uyayithatha uhamba nawe emsamo kuleli banda nangikhulele kuleli banda kodwa kungasili banda kodwa 1964 ngahamba ngomfana ekuphuleni eMonti enkhosaneni yeSrayeli unkosikazi sihamba khona umama enekele ngathi wathi hayi hambani mina niye lapha mina ngiyathandela boyikuzela mama ngangizale ntombi uSuperman ayikabibhayisi endingaleli lambo bo yasemakhaya impela ya wonke ngizwe kancane yabo kodwa manje wathanda siye sokhonza laphana kwesihlale laphana sihlale nenkosikazi ngabe siyipolitiki kathu bese thina ihlale namaswidi layitha namaswidi kwakhulisa sabafana abakhulile bese bephethe ingama beza khona laphana esathi sibona kwenziwe asaphuma nje ufike babambe lezi ingama bayalwe ukuthi njengoba bezothatha lesi sigaba bazophilisa kanjani kwaye ngesimo sokuthi abantu thola uphebebusweni ngesimo sisenozenzele emakhaya uthi ungayibika ke lezi nsizwa leni ukuthi isikhulile ithathe olunye ukhalo elokuphila nokufa bese uthatha ingama uhambe emsamo uyoyivala ube isimama ingathethi ukuzalisa ingane zabantu uyazakhela ingane lapho zakhela umuntu awumhlanje yothi hayi nkosana benzele kuyongilalela cha uyazakhela umuntu uyakhiya uyanisela umuntu ophilayo akwazi ukungavele nje ufundele encwadi yani ukuthi manje sendulo ngibuze ngibone yona indlela efanele sihambe ngayo uze sithole imphefumulo yethu uphumzo phakathi mana ngalethe njengoba silapha socentekile lokuba kithi nase namthembe lasandeka zikhona ngoba khona izono esingeke isuke kubazali bakhe abangeke bayikhohle kuphela bayoyiziba lezi zono njengesono nje ukuthi uzalithingane lapha bazokuyeka nje kodwa abakhohliwe nguwe ayibonkosi ngakho zonke lezo zono uNkulunkulu aze bayikhohlwe ngakho sisilungise lapho funa silungise khona umzali wakho nawufika uyambona uthandani umphathele yona ufuna iziyofika ezweni letho mhlazana athi umfana uzofika nojama esimegoli sobe siphelile izo zono konziwa nje konzela lokho ukuthi siqede lezi zono abasuka ngazo sale sazenza ungazi ukuthenga ubaba wakho izinto noma yini bese uthi uyothi naye ngatheni ukuthi ngiyacela baba ngembuzo ungazange mnike lutho uthathe izintweni owamnika zona akamane nje avele athi akukhathi ukuthi khabo wena wawunikani wena sathi lapha eGalastron
nangifika khona sithi intombazane kwethathu ngifika babeka imbuzi ngaphandle uyakhala mama khona yini kwenze njani uthi udadewethu uMaria ubesegoli wahamba emhlabeni ukhambe inyawo sezivukele sezingaka uthi uyise uyamxosha ngale kwenzayo kodwa uyise uyise wena uganana futhi akazwenze lutho la ekhaya umuntu ngeke iganele ngokuthanda kwakho kodwa okusebenzayo nakuphahleka khipha imali kuphahleke kwenza umsebenzi khipha imali noma intombazane ukhipha imali ngathi sebenjani ke manje ukuthi nayi imbuzi ngani ngikwazi ukuhlala athi uhlale ngaphandle esandleni ukuthi ngithethe uyiko inyama uyingenisa ekhaya niyidle ngoba ingaba lenyama umlomo bathi yaphela ngaphandle bathi bekhuluma wala njena ngaphakathi bayidla kwaphela isibanyana kwathi ya ubaba usenthelele umuntu ohlala yedwa angazi nangizona umuntu ohlala yedwa vele uhlaleleni wena babelani ngoba uzokhohlisa ukuthi uhlala wedwa uhlali wena sibeka amazane lapha kodlamini lapha yana ngaseBlenko itholiswa basebenza lapha eplazini yezohlala nalo la mayiteli lapha ekhaya nayihleli lapha endlini yaleli soka leli iyapheka yenza yonke into hayi uphethe indoda ibona intombazane ayikholapha ishona phansi phela amandla yawa phansi wayibamba intombazane kwaphela umphefumulo yashona intombazane hayi yathathwa-ke yasiwa lapha emoshari yasiwa kubo kwahamba amaviki amabili ngothi ntambama ayibona intombazane siwathi sitshela ngaphakathi umfana hayi kahamba ukuthi nabantu bakathembe ngoba nabe sekunenkinga kuyiwa kini maNazaretha ngiyacela niyiphathe kahle abantu niyithemba labantu hawu mabefika lapha sithi nabamlanda lapho kumkakalandwa asambeni-ke sicela bakuba zomlando lapha sihlabelele thina sithi hama wasisenjala ibonkosi bebesicela uthembe asilekelele ukuthi athathele la nasifika sisizama amfede bese sithi hamba ke la bafuna bakini ngoba uvele kwenhliziyo ngiyise ngiyacela ke bafowethu ukuthi nomuntu noma lahle khona kabiye ekhaya ukuthi uhleli nobani ngoba kuzofika lolu suku usiphethe uyaziwa ukuthi ukuthatha usemoshari bakunande emoshari abazi uhlala nobani usuke emoshari ushone lapho kuhlala khona ukholwa mayefika lekhuthukeni besesile lekhuthukeni unyazi wezulu bese abantu bekhuluma la bakhulumayo abathandi ukuphetha amathikithi bathathele abathandiweyo babo abahambe kusenanje ngoba isikhathi lesiwe khona bese kumaqaleni ngathatha amathikithi ukhumbula umama awukhumbula unyawo wena nawe ngiyakhumbula mama namkhumbula mama fakubulisa awukhumbula into base kumbula bona base kumbula base isuka sehamba ngiyanikela nangonikela abuya isho ngokwedwa lwadula ukhona la ngayikhaya mangekhaya hayi ngihlala nangiphindele esuku
abethe afika bethi ngiyabonga mntanami ngithathela amathikithi usheme Amen. kodwa ngiyakhumbula umncane 1964 uhamba kamama wangu 64 ngiyakhumbula kwakufevute kwazwa usafenda la o64 kwakuhamba isilo inyanga yezulu lokana inyanga yezulu ubaba womntombani o64 bahamba kusekwenza lezo gaga basebehamba umama uthi wena wawufunda esikoleni kude ngo64 na ubuya lapho bakubekela into yokugeza njengoba kwasekuhlanjuluka kwakumuntu omkhulu ekhaya kuneyinkinga eziningi abantu abebaningi ekhaya buthi lento ababegeza ngayo kwangasiyo bakunike engasiyo hawu ngisho into yakalonya indaba ka64 ngikhuluma ngamathunzi manazaretha ebompozi ngikhuluma ngamathunzi mhlawumbe uzwa wena ngikhuluma ngamathunzi awu uthi ngesikhathi ungagezi wena wawuncane nethuzi lalinayo ngesikhathi ukhula lalikhula nawe manje usumdala uselikhulu manje yes ukukhuluma ndaba ngisho iqedeni yamathunzi ngoba isikhathi esiningi abantu baqedwa amathunzi ahamba phambili uthi ufuna ukwenza into lethe phambili ithunzi ingenzeki igcine kuba ngale ngathi lethe beyifanelekile kodwa isafanele wena ngoba kwethi ithunzi kuqala ngathi ngithi wala sengenza ngoba ngiyayigoli nje ngiyayigoli ngoba kunomsebenzanyana engiwenzayo lapha e-street ubaba uthe asisebenza abafuna abagqoke abangasebenzi bazayithiso manje wasebenza umsebenzi athi ngilungiselela ngilungiselela sefonela ngaze ngayithele imbuzi ngathi ngizakwenza umsebenzi ngithendele ebusuku kwanongothi indoda emnyango yathi ngongo yeyi womfana ekhaya ngendlela enedlele phansi kugwane nayibona imphezulu ekabane kakhokho umnyazo omuhle unyangithi uthi ngiyazenzela yena uzokwenza umsebenzi ekhaya usangibike ezoza umsebenzi wena kathi ungabani lo muntu uphela manje ngikhohlisa wathi mhlawumbe ufakala uzokwenzela isithebe esikhulu wakwenzela isithebe esincane ufuna isithebe sami manje wathi bona wenza umsebenzi uzowuthatha ube ngowami kodwa umsebenzi othi uyayenza ingayiya khona iye kwenye indawo hawu ngaqala manje ngayenza okuthize kwenza okuthize phela nakuthi igazi wena ngiyacela le ngizokwenza lokho nangisho ngakho wathi ngikwenza lokho kwenza iqala lika-64 lalela uzwe ngoba ngisawuzwana khuluma kokugcina ke ngokwathi nenkosikazi zakithi eyayithakatha ukuthakatha ngiyakwazi ke nani isemthethweni nani kanjani uthi nami uthembo wakho omunye usangoma sakhe omunye lokungana umthandazi wakhe ngithi ndonke niyahamba ngithi athi umthetho lokho semthethweni lokho lenkosikazi le indala nje bese iyakhumbula yaphekho lapha ngakithi hayi bese kufika usuku lokuthi igube lenkosikazi kufanele ishone ingashoni ukhona into ezenziwa ngabantu ma umuntu esekhuluma iqiniso uvala emnyango futhi uyahema kanti ukhuluma iqiniso ubiza abantu abenze lokhu ukuthi bizana ubani nobani bese uvala emnyango uyahema ungasondeli umuntu akusangena nayo yenze njalo ungasangenwa-ke inkosikazi hayi sesiyakhona manje sesiyakhona manje sifuna ukuyobona inkosikazi iphile kanti zibele emnyango yazi ukuthi inkosikazi kwavula emnyango kanti inkosikazi hayi umuntu omathemba angisize ungize lonosha noma bani ngangibulala iy'ngane zabo wangibulala kanjani inkosikazi sonophendule kula kanjani uthi babethi khuleke nginomthe ukuthi chithele izifo uthi lalo ntombazane ngoba wabona nje ekhathi inkukhu eyemfuleni phakhe ezotolosho akusibo otokoloso
ingane seyichithekile ukuthi ingachitheka ngenza umuthi ukuthi isuke ihlale emhlane wayo ngibathekise yona ngekayibone enje indoda ngekawubona umsebenzi ngifaka handbrake umuzume yabona ukuthi manje ngiyana ngekhona kunabe selifile manje lapha ngibona into ey'ntathu ngibona bisonda izulu likaNkulunkulu ngibona umndeni ngibona umphakathi lamasango mathathu uthi leli kaNkulunkulu ngingafika kulo kodwa leli lomndeni awufuni na umndeni ukuthi ngoba ngangathethi mase uphakathi phakathi zonke awufiki nomndeni na ungivimbile uthi manje kube nomphakathi ukhona isango lomphakathi la uhlala khona elithi hayi angangeni lowo babulala ingane zethu hey uzakwenza kanjani manje hayi aphela zenkosi yacela ngoba sesicela ukuthi umvulo umthatha izophetho yibona phambili ngengaphela ngoba neNazaretha nakhula hayi sifike phakasomo lokhuma lophathilati wasekwandeni sihamba naye uthethizwe ethu tensizwa iyakhula iNazaretha iziyancane inenkosikazi yayo ehlala nayo ehlala nayo ephethiza nayo bayaphelosela ukuthi ngamphelezise naphethiza ubanana ayizidle khaya Mhlawumbe wembuzi mhlawumbe kuzoba ngcono. Bisho ngizayithatha imbuzi ethize lapha kuzokwenziwa. Oh, simethindazele simani ilokane elathi lapho ekuvale. Okwanje simthandaze umuntu wonke inkosi idayise ngcono. Sikusambile basonele umuntu enemthandazela uyahlanya manje. Oh, amana zokuthatha uhlambululo kulesihlalo sithandazela umkhahlane. Alungi akusembuzo siqonde kuyo. Masifika lapho haya mhlali nangilele ebusuku nangilelela kwesinye waphezulu ishayela ngiyo emvedeni bathi ngiyahlanya la kamhlali sizwe kwafika ushengihamba nobaba wathi wabeka amakhosi 1 2 3 4 5 6 eyamabeka la esigcineni uthi basibema nobaba noshengo uthatha inkosikazi uthi ngathi ngiyithatha iphepha ngayibeka lapho ngathatha le iphepha ngathatha le ngayiphepha ngathatha le ngayiphepha ngathi ifeko yami ayisindi khona bathi uyabona inkosikazi athi iyasinda isindiswa ukuthi yale yalontolwa kwakuthiwa ekhaya abathathele umuntu owalontolwa kubo angivali inkosi akulungile Ay baba ay. Nelunga. Abantu bashembe la kufanele bakumalithi iziyo zabo. Okunye ukukhuluma wathi ushembe la isinga thina. Wathi ushumayela abantu ungashumayeli bangahleki ngoba lento ekhulumayo iyenzeka kubuhlungu babe ngathandi yenzeke nakuyo na indlela ibuhlungu. Umuntu othayibona neso azalisa ifileni. Manje ngalo kushumayela ungaphika ngovalise lodwa ukuthi kungathi ngiyahleka ngiyahleki lento yokusiza ngoba phakathi kumbuzana ebongozi. Amen. Lapha sizokulungisa ibongozi hayi ukuthi sizozohlala kuphela siyazi lapho akekho umuntu ongazi ukuthi mayefa la akayizulu noma uyayizulu yazi inkosi engayikhothe akekho umuntu ongazi ukuthi athi mhlawumbe uyobona sesiphezulu kawazi kula Dawudi wazi uDawudi ezulwini uyazazi zakho hayi ukuthi location mangalawo wazi nje
Ya. Jika ni kau lo wabhala isihlabelelo 202 lesizilili Utatu wababhala ngotatu wabo la ethi abafundweni kulantu ngiyithikizana la ngane abantu ngababili angifuni ukuthi uthi inkosi lana kwakusathana wathole ukwenzihlanga nokusebenza ngakho ngezobhitha le esizwayo wahamba kemva 22 yosola lomhlanga uthi la msathane uthi hey amangaze sengihlule yini into engenza ngifuna amangaze kodwa kusami isikoko sami siyashota manje uthi wasukuma nje indoda inkulu yathi hayi mina nginayo indlela uma ngabafundisa laba bantu ukuthi umnikelo uyathela isitolo uyazwela futhi uyayikhulisa uyayithela inkomo yabo uyayithela imoto sebetholile bona ngoba usanda kumani kunozama batsheni abanye konke nje nokunikelo abakudle into bayidle yonke dalila ngumfokela kancane nje sinoma abakwenza ngaphakathi bathi bengamakhothazana lokuthathiko ukuhlala umndeni wakhe inkomo lethi phela umndeni wakho wonke uzokhokha lenkomo mabefika lapha bethi mazozwa kuphuma inkomo kuyokhipha imali yokuphela lenkomo hawushende usiwaze ukuthi imali ngabe isithumele ngani ikhabo yonke into lapha ithelwe ngomnikelo wabantu akusiye yami le nkomishi leyo uyozibuza emathanjeni alengane nomndeni wayo wonke ngikuba nginte engane nje inkomishi leyo angisho ngale nkulu eyivuleyo Yes. Kama wewe Inda Benkulu.